paino kunang kanami. Jadi sumanido Tuhan Muhammad Taraja inata suripada akaraja nami dinam madodolok opung isi parniwatan dolion ungados rohanami lau mangodasi akaraja nami dam napalenggal tanah kami alai dalam nami martamiang mo todo wanine mata asai jalo Tuhan tahun di pudianda sogot di pas batu debatami siga jamumur jalas torok kinapar ido panna maroda samyak seraja nami permisi maju hami tomat taraja do inata sori pada suak-suak matu hoa mang permisi nami mamudasi mahami tutakas babarang mudo pertodiamu majalo di gokodo di peniruan namion mamasu-masu Tuhan tak pernah gebas saya. Jadi hasil beda mengaip perwau nanti Magino amang permisik nabi nugabe damang godang mula-mulai baik damang ma godak sopa-sopai asa marsopa hami tutuata marsopa hami tu sahalan yang mataraja do sahalan yang atas surifada baik damang takas godak sopa-sopai amang persik nabi nungai beda mang mula-mula roh sopa-sopai mangido mahami badak mang magodang mangaleti asa lihat perkurasa penggabian dihami ay magodang mangaleti
Padamang mga kodak parusiti. Ito pa ito ito. Terus merata sarana bunga bedamang godak parhusiti padamang godak saudarai asa horas samilani huta horas dari pangaratuan padamang Tuamu guru nami, apa arung lorongmu, kamu akabur nami, sebelum kamu sebelum. Dari dalam belakang, terus belakang. Wala ito mga babaw na. Sinahat ang kita. Babaw na mga mabay na tapos. Maurati. Lunga di sobe ala janami rajagi berbulan. Masailas ko kanami. Pwedeng ang lugar namin kuya kami. At ipe naong sinan. Kita siyang lugar ngayon. Siya nagpipito. Alay ginagawa tayo. O kanan na piso. Magkaroon ito sumirauli na rikan. Na binangin pangitihan. Moro para mong pinong ito naman.
nagbigay sa mga pipito na mula ipapikir sungai akan langkah di semua pilih akar jadi ini hal semua tuh alayan berpasangan pada lima aku bawa alayan semua dia pe sudah dalam dengan itu kami tidak apalagi mungkin untuk pulang ke sekolah ini marah dan begini langsung lima jam nak kalai sebutna pilopar ni pulang ke sekolah ini mulau nadalani saksi orang kita disebut Aulium ni ako pa ni pulang ke sekolah ini bisa nanti untuk ngapain asa tadi akan umur soon pulau ni na tua bulan ko di bulan pulang para yung Panginoon na karena namin pamuna di bulian ni pulang dito ang swata mapagdiyo ni Hamuna at kasi sa umuwi dili kwata mali Hamuna tatbari ay sukuri at kamustari lotak kapakati sa itabay watay di bulian ni pulang sa lubi ng asnawa nita pagkatiki magsulat ipas na namin Hamuna kabulugan sa loob ng otaknot kita nga sumuli mahalian ka boruna asa buwas magbulugan sumuli mahalian boruna bauti mana matutuan ko ay lumato namin mau yakin jadi dosa kata kita kan mapaliban asa kadalo kadata jadi amang namarami ang nakulibitan di solo ng ilang matulog ng nananaw pura sa muda tangan matayang kuwata may damang matulog ng nananaw kodang nilay rumah na sobray sabay asabo ang kami law na yung blog na namin sekaligus ng buki akar na naputo ng ito parami by damang mamang o dan mga liyati asal tulian law ni na rin at tulano ipugian may tulad namin o pulis radio
Kemudian tema akan guru. Selas doa ibadah nabi, nasroani terdinami. Rohamu mana perpahami, takas doamu anak iraja, pahukuni nabisu. Masai sangat doa milik kamu. Kue kami sian nasal gugumu, sian nasal hamulo, sian nasal kopimu. Takas do, berbunga-bunga tangan nami. Tangan nami itu adalah diriwata. Tu ipasna tu horas namamu, tu gabena, tu diurna pacayamu, tu juron dayo. Nuain pihak kamang baru harus secara kordang goita. Asa hukai terang mengido ikan nongkasa atau kikiu. Asa utara kami. Dari suami sih. Atau aku masih dari.
Alhamdulillah Pastanyangan rak magonda sida di namanggodasi opulis parnyotado dos marohata tadama asahata jate jadi melihat mariamu amang para musik kami rumah tutakas behoda siami opulis parnyotado rak dohok korunami jalan rumah tutakas mastanya kami asasahan nauli sah gawe tanah orang sami pai gamang ma kodang hasatan nas padung gamang ma kod sikut Meditasi yang nomor 257 ayat 1 sampai ayat 2. Sini kau mulia asarak doh Yesus. Manghihot ang di tanong. Sa itos-tosak ko namay, lau madahot ton sugri. Kapasada rohata martamian kita ade amanami na marhabangsa na di surko debata di si Abraham debata di si Ishak debata di si Jakob Tuhan nami doho ade amang marhide-hide anakmu Kristus Yesus si kedua jala si hukum kami Ali Tuhan di bagasan porgi nangapokon rono ham ya di Tuhan segala pingan nabibe utong-atongan ibagas ni amanami inanami na pinagagason alatakta sa Tuhan nang marujungulu sada ama na dua-dua sa tong-atongan di paparan di opunami partibi. Ali Tuhan kang tarbas sumaras roha marsak rohani sa luhutna ala nang marsirak kami Tuhan siya na dua-dua namion dan tuisi kami ali Tuhan mabuan arsak ni roha nami hola tuhoro ali jahuba si tompalagi do kano nasa isina ala ali Tuhan Ujuhami maho marhite todito di porgadia Roma wali Tuhan tuingana non asa dama salut na roharo kami kirion nami asa tarapun hamya di Tuhan tarlugumi mali Tuhan pinopar ni nagdua-dua nami nang jululo kodingon Tuhan Yesus si kedua jala si hukum kami di bagasa tiktok dari Tuhan say homali Tuhan na mamasu-masu sa luhut na ali Tuhan po na nihasimuton namyon terlubumi ma pinopar ni nagdua nami ng sorong badwaw dong ali Tuhan pulau nami dari marsugut asa mardala dohot linggan
di bagasan dami, di bagasan holong na siyan hoy jala ugaw dari marsuko tali Tuhan gabi ugaw pangalapan paso-paso siyan ho tunga-tunga di bawah lihat untuk nami pasahaton pada Tuhan dua jala si hokor kami amin. Orang semua kita salutna. Ada orang sahabat kami atau paniduan anak-anak makmur. Berjulu terpuji makwari Tuhan Yesus sudah terduai dan semaring perbelan itu kita. Obat kusima dihamuna amdi nami kadison hanya kahangim. Alam naka kasih Tuhan berjulu ama bapak satu hamuna siapa ngaca Oparan di pertiwi ima amang okupan di motan lugar teruan. Toho dalam duro mermasa sonon kang terbaik masak. Alanido nungarison hami hangkim. Lama nanyak kor lama ngabri rohamuna utusi duro kang peradianan kanon. Jaga dangarong nahot ison salpuro meluta. Mermasa besi sonon tong olah pengen tong meluta ro kita sebutna kita be ditikina kostan bersonon. Alani kosro nami dulot dari bersogot. Tuhan mana ngajolani, Tuhan mana mengrubi. Molo suara kesalunan dan tamuna saat nato paganitan di partai. Gabe Thomas kita luna mo pas na maragami sa naniri no kamun atau kasinami do dimulukta sa luna adong do kay dinamato dan kami dari tomata saya masih do akan aku sei molo no sabe ang kata wasunangani berarti karong be molo mo tindorma kapas do karong be dalam pasukan do kita do iman keduan morarong kita du subui pos marhata arong do tipilisi aku ha sumna berdului molo masa akuling putin mengaros marna dimangoti mudah itu masa alangi da itu hama guru bimamu obat kusima jamuna kami itu alarong do be kami sebenarnya menotasi molo boy jamuna kami da kamu jadi kami Kedang magodang mula las berumah do godang sopai. Orang demang las ujam magodang sopai siami do na do don dalam nami masaur. Artinya kami orang di mulunan. Kedang mamang godang sopai asal dasami.
Ibak na dua, molonay ko sangat, menako makakatubo, molonay ko gabi sa paho magdaula, molonay ko mamora, kaya ko magkoro, iman na daula ipag-umal buka marami. Sabi-sabi, huwag kang sabay ala hihita sa mga marami, baik lamang na asaroha iman na kontrol marami. Walau boya mang, asal kuni, baik memang setia. Orang tua Dorong kami, sahabat ramu-ramu. oke boleh Bang. Turun tidak mang. Mulai kemari hamu haluin nabi doa biru nabi, nomor tu hamu mengaliat mengobasi pakai hamu, dibantu kita orang nawarangi, kebetul dibatik kerong, kasih saya pakai lagu kita di roha, sosoni nanti buat roha, sunar ke haluin doa biru nabi, naik rom kami marobah hamuna, hamuna haluin doa biru nabi, dalam itu mah Baidamang mahampar ko sinami, asa baidamang magodang soba-sobai. Dalam perumuma di pagkakatan namin,
Mengalir kami lawan soba doa nami doa nami baik damang na obat tusi.
pribadi hamuha aduli nami doang iduli nami. Nana sultan menakaskan nami nak soramuna mempantau jarak teh kolar romar mare karena nami di pasu gua kama perkumanun dulu bimamu di leoma sebelum hari pasal di leon hagadeon di leon zaman tangan doa kawa jabatan akan ada di tengah-tengahnya kata tahun asal buhita masuk Korea titik-titik yang mangidut mulut kata nami dono nami ma asal bagot nama harto ma ada tulis taponan orang semahami yang dilulimuna peparing di pertiwi nama calo dan bertambah mari hamuna sultan akap sanotan. Kema tutu asal kema hamil tanami mor seborota berada nami di angidoli korot makan dari nggak ditongak-tongak muna akan menggugit cara nami saat kesolu saat perhatian. Nuna saat kau nasi dalam saat kita bersahur kita orang ini saat mahamu kita seluna oras dalam dia. Abang permusik nami dalam mahasatan doa situ. Jadi modal mah, menguruti kota, nilai mah tuh amuna tinggi dengan nami peredatan, peparanda putta zona pagi, peparanda putta kita menubu, borubus, doa kakak boru nomor tautan masuk ke peredatan. Kuilan kita dulu, Raja Siapudan, Pak Ed, Dok Borubus. Anaknya mah, apa nama lu kubihami? Kuberik kami kasaming gube manipat pengmusiman dia baru dalam rumah yakka soso lumowima kubiat kanak kaning mengamarah cara di son karena di mana sisiwa nami Tuhan sesuai dohot sejarah di pengmusiman di kota molawanlah sebatas atas mahal pagwarina Mardigo mahal, di sejarah ni, opu batasi, molo, opu mi, istilahnya baru, opu siripa, dong opu situa dong, lubobio situa dong, nampi di beligi, alani mara pesan nami Tuhan, pos roha nami, ala sararo yang pernah amani pelangi di hutan, di pangratoat Tuhan, tanya nami tu Tuhan tay. Asal tetap sehat kamu, tapos na niluluan, jumpa na nilalahmu, bakar na bangihut, lumobi nga, yakka, korunami. Bagay ito na humura. Aranita nga namin tutwata, oras tamu na rin na pasugit, ibas tamu na rin pangaratuan. Oras tusong ni pehata namin, siyang hami sa luhuna, atong tong lison, di pasahat buhat kami, di kulian ni, o kumi, si Patriota doon. Buhari ko sa bangihut, si salommu asa bintang mana ro Kristo bu mana soro filulu purgato to akan nami ditambani waktu muriam tuwa no kuma anak iris boru toro ro magumay sa batua eba tutu asal ro ko matang ko tuwa tali pasa tuwa ko peken mau batua ataya na ko ni opus mari ko taro di pangratuak ke nam di bola di pasuri to Pwede nga, patong ko saat mga motok tunakan ini berdono. Alam niya lang, andok kayo kasih Tuhan atau pangguhin. Alam niya lang, permusik kami. Nung alisok kami akan marang-maranggi. Doon nomor boru, doon sulit. Undangan ni Bona di Hasunutol, di Namarastaro. Tama Joma, dua nami, tutuhan tayo. Tama man, kontang mula-muli, bermula lo. Anak ni par ording ni opung sirit pan langsung rumah dua. Tama jawaban, potong gula-gula. Ini koyangan, margula ini pakai. Baik mamudak solai tomat tadi mana? Asal paham ya tadi mana? Kalotsun tanya kami tuibana pasatun na tumor ani hasuntor. Baik mamudak solai.
kami. Lumay baik kamu mundang sobat tolak dari batak. Mau sobat kami amat dari batak. Di pasahan Tuhan kami itu karena mangihun. Dan yang kami tubono ni suto. Ada ni man, baik mengundang lihat. Asa menglihat kami. Asa lihat penggabiat perhorasan di bono ni suto.